Sport journalism niyo channel ukomeje gukurikira. Ngewe ndi Pacifique Mbuto y'urukundo, niwe munyamakuru mwumva, niwe ubagezaho amakuru y'imikino, niwe ubagezaho bw'ino mikino ndetse na update zose mu mikino zazigezweho. Aka kanya rero nzanye icyo bita amakuru yizewe ndetse cyangwa se ayo mu ndaki, amakuru meza asesenguye, ya makuru atari ivumbi, ya makuru wari wese agomba kumva ndetse akamenya, ya makuru utakora handi hose uretse kuri Sport Journalism Galaxy TV. Nta kindi gusaba kugira ngo amakuru meza nk'aya ngaya kugira ngo ujye yabona, nta kindi kora subscribe maze ukomeze kubana natwe, ufungura akazogera kugira ngo buri video yacu yose izajya isohotse izajya kugeraho mbere y'abandi, nubarirwa amakuru ahubwo uzabe uba umwe aho kubwirwa n'abandi amakuru, ahubwo uzajya uba uwa mbere ubabwira amakuru azajya aba agezweho mu mikino. None aha rero nzanye icyo bita ubutasi, amakuru y'indani, ya makuru abava ku isoko, ya makuru meza cyane, amakuru atari ivumbi, ya makuru wumva ndetse uko ubyumvisha n'ubundi kazaza ariko bimeze. Ni ubutasi bwo mu ikipe ya Rayon Sport. Ngiye kubabwira abakinnyi 11 bagomba kuzabanzamo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba irimo ikina n'ikipe ya APR FC ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12 aho Rayon Sport izaba yakiriye APR FC. Mwiza bamwita Kadimu Ndiaye, yambaye numero 42. Uyu ni umuzamu mwiza cyane, ni umuzamu w'umuhanga, ni umuzamu umaze imikino igera ku 9, niyo yari amaze atarengeje igitego, ariko kuri match ya Muhazi baje kuba bamwigize igitego, ariko gusa nubwo yakingizwe wese ubuswa bwe, kuko abenshi tuzi kufura yakuyemo ubwo ikipe ya Rayon Sport akinaga n'ikipe ya Gorilla. Ibi ni bituma uwitwa Kadimu Ndiaye ari mu bakinnyi b'abahanga kandi akaba ari umuzamu ugomba kuzabanzamo ubwo APR FC izabihura n'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma Kadimu Ndiaye bamwita Fitina Omba Bebe. Uyu nguyu yambaye numero 13 mu mugongo, aba muri APR mwari mumenyere ko yambaye numero 24, ariko muri Rayon Sport siko bimeze, yahisemo kwambara numero 13. Uyu nguyu ni numero 2 w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, akaba yarangize mu ikipe ya APR FC imaze imyaka igera ku 8. Uyu Ombolenga Fitina rero impamvu nyamukuru igomba gutuma abanza mu kibuga nuko ari umwe mu bazi derby cyari cyo, uzi icyo uyu mukino buvuze, numwe mubazi icyo gutsinda umukino bivuze hagati y'amakipe yombi, numwe mubazi ko APR FC itegura Rayon Sport. Uyu nguyu azi uko derby itegurwa, azi ibyo APR FC yakoraga kugira ngo batsinde Rayon Sport, kuko anayibereye kapiteni. Rero n'abari mu kibuga hari impamvu nyamukuru igomba gutuma ikipe ya APR FC itsinda Rayon Sport. Kuri gatatu hari witwa Bugingo Hakim. Uyu nguyu ni numero 3 ukomeye cyane, wakowe mu ikipe ya Gasogi United, ari umukinnyi w'umuhanga. Uyu Bugingo Hakim rwose agomba kuzaza akaba yakina kuri numero 3 kugira ngo abe ahangana n'uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda. Uyu nguyu ni umwe mu bawinga cyangwa se abantu bakina ku mpande bakomeye cyane. Uyu nguyu rero Bugingo Hakim agomba kuzaza agangana Barafinda ndetse n'abitwa ba Dushimana Olivier Muzungu, hamwe mu bakinnyi bo mu mpande bagenda bagenderwaho n'ikipe ya APR FC. Bamwita Nsabimana Aimable mu mutima wa defense. Uyu nguyu nawe ni umukinnyi wa kabiri wakinye mu ikipe ya APR FC, akaba ubu ngubu ari muri Rayon Sport. Nsabimana Aimable abantu benshi turabizi, ubwo yavaga muri APR FC ayivamo akajya mu ikipe ya Police. Umukinnyi wagiye bitavugwaho, abenshi bavuga ko azize, abayobozi batamukundaga, abantu benshi bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi kuba barabivuze ntibyamubujije ko agenda. Byaje kurangira avuye muri APR FC yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu niyo kipe akina, nawe agomba kubanza mu kibuga. Bamwita Diane, uyu nguyu nagomba kuba ari muri Mediane kumwe n'uwita Richard ndetse na Niyonzima Olivier Sef Kambana roho, muramubona cyane kuri iyo graphique nabahaye. Uwo nguwo ni Sef, ni uriho nta wundi. Uyu Sef impamvu nyamukuru nababwiye ko agomba kubanzamo nuko yaje kuba yitwara neza ku mukino wa Muhazi United, bayitsinda ibitego 2-0. Sef yatsinzemo ibitego 2 wenyine by'imitwe, kandi Sef ni umwe mu bakinnyi nabo bamenyereye derby kuko yakinye zitari nke, yakinye derby nyinshi. Rero n'abari mu kibuga azahindura byinshi ku buryo tuzabona ko umupira uzajya uba uri mugenda, tubona agapira kanyaruka kubera utwe Niyonzima Olivier Sef. Kandi abamuzi bavuga ko ari numero 6 wa mbere mu Rwanda iyo ameze neza ativangiye. Rero uyu Niyonzima Olivier Sef nawe agomba kuzaba ari mu kibuga ahangana n'ikipe yahozemo ya APR FC.
bamwita Muhire Kevin Rooney. Uyu nguyu ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports, akaba kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ya CHAN. Nawe agomba kuba ari mu kibuga. Uyu nguyu ni urucabana ushaka kuvuga ko ari amakuru utakwirwa ubutindaho uvuga ibintu byinshi. Uyu nguyu Muhire Kevin ni umuhanga, ntawe utabizi. Muhire Kevin ni umukinnyi ukomeye cyane. Muhire Kevin ni umukinnyi abatoza bose bakunda kubera amapasi, aho amaze gutanga pasi zirusha ibitego ikipe ya PFC imaze gutsinda. Abana babivuga iyo bari gutebya. Rero uyu Muhire Kevin nawe agomba kuzaba yicaye muri kino kibuga rwose. Batatu b'imbere nijya kubavuga ndi buceceke, njya kubavuga ndi bubanze ndashye muri cyo mvuga rwose. Batatu b'imbere ntacyo kuvuga gihari, bamwita ariko sumba avuga koko ni FBI, bamwita Faringanye Azizi Basane Iraguha Haji. Abangaba barakomeye cyane. Mbere ko mbavuga ikamanze babwire ko basimbura, hawe witwa Ndikuriyo Pasha, witwa Serumogo Ali Omar, Ganijuru Eri, Emmanuel bamwita Fisto, uwo bita Rukundo Abdelrahman Pape, Adama Traore, n'uwitwa Roger na witwa Erenga Kanga. Muri aba basimbura rero ashaka kuzamo agahindura ibintu ni uwitwa Adama Bagayogo. Uyu nguyu turabizi ko yaje mu kibuga ibintu byose bihinduka, aza mu kibuga abona ikibuga kiracuramye. Rero Adama Bagayogo ubwo azaba aje mu kibuga twizeze ko hazahinduka ibintu byinshi. N'uyu nguyu bita Ganijuru Eri kuri gatatu, ni nomero gatatu mwiza. Nawe turabizi muri sezi ishize niyo yifashishwaga cyane kuko witwa Bugingo Hakima igihe cyagize agira imvune. Uyu Ganijuru rero nawe ni umwe mu baza bakaba bahindura byinshi mu kibuga. N'uwitwa Rukundo Abdelrahman Pape, twese turamuzi mu magaju, yari umukinnyi mwiza. Rero nawe ejo n'abasimbuye twiteze ko azakora byinshi bigiye bitandukanye. Garutse kuri ba batatu beza w'ikipe ya Rayon Sports bazakina bataka, FBI, Faringanye Azizi Basane na Iraguha Haji. Abangaba bafite impamvu yo gukina kuko nk'ubu top scorer muri kino gihugu cy'u Rwanda bamwita Faringanye. Uyu nguyu niwe uyoboye ubutatu bw'imbere. Faringanye ni umukinnyi mwiza, umukinnyi w'umunyasenegal, umukinnyi wakinnye ku mugabane w'Uburayi, umukinnyi wataka yataka nomero 9 ariko nanone agakina mu mpande kuko izo karite zose arazifite. Ni umukinnyi ukina ubona ko yitanga cyane mu kibuga, umukinnyi ukina ubona ko ashaka itsinzi. Rero Faringanye nawe agomba kuzabanza muri kino kibuga nta gihindutse. Nyuma ya Faringanye hari witwa Iraguha Haji, umwe mu banyarwanda beza bakina mu mpande. Abenshi twibaza kuntu umutoza ikipe y'igihugu Rwanda yari yigeze guhamagara ikipe ariko yahamagara witwa Faringanye naze mu bakinnyi bari bahamagawe, ariko nako uwitwa Iraguha Haji gusakaza kwisubiraho akamuzana. Nyuma ya Haji hari witwa Azizi Basane, umwe mu barutayezamu bakomeye cyane. Nabo bagomba kuba bazabanzamo. Service ciao ndabakunda cyane. Sport Journalism Galaxy TV, kora subscribe.